Pomaže Bog. Ljudska prava su koncept zasnovan na filozofskom razmišljanju, razmatranju čovjekovog univerzalnog, prirodnog, urođenog prava, nezavisno od zakonske regulative. Taj koncept je proistekao iz čovjekocentričnog doživljaja stvarnosti i iz materialističkog vremenskog sistema. Taj koncept je u praksi zaživio nakon francuske buržoazijske revolucije pod kraj 18. vijeka. I kao što je čovjek dobio nož da bi ga koristio za pripremu i upotrebu svoje hrane, a koristi ga i da bi ubio drugog čovjeka, ili kao što je dobio atomsku energiju, da bi je upotrijebio na dobrobit čovječanstva u ovom materijalnom, vremenom, dimenzionalnom svijetu, a koristi je za najstrašnija oružja, tako biva i sa ljudskim pravima. Kako ljudska prava bivaju zloupotrijebljena, to smo itekako dobro mi Srbi osjetili na svojoj koži, onda kada su nam razbijali Jugoslaviju i za to nas optužili, a donekle i kada su stvarali Jugoslaviju. I posebno smo to osjetili na svojoj koži onda kada su nas bombardovali 1999. godine i ušli u proces otimanja naše svete zemlje Kosova i Metohije. Tu zloupotrebu danas proživljava i ukrajinski narod zajedno sa svojom crkvom. Ljudskim pravima su bukvalno ukrajinskom narodu upumpali ovaj rat, ovaj strašni rat. Rekao bi da ljudska prava uglavnom i postoje samo kao njihova zloupotreba. Najrigidniji vid zloupotrebe ljudskih prava je pravo na abortus, je ubijanje nerođenih ljudi. Ozakonjeno ubijanje nerođenih ljudi. Pravo na abortus proističe iz takozvanog ženskog prava ili pismenije rečeno prava žena. Nerođeni ljudi bivaju ubijeni ne samo u procesu abortusa, nego i bivaju ubijeni i takozvanim sredstvima za kontracepciju i vantelesnom, odnosno vještačkom, neprirodnom oplodnjom. To je zločin koji je daleko veći od svih drugih zločina ovoga svijeta i ovoga vijeka. Zločin koji je ozakonjen i koji je, nažalost, postao neka naša normalnost i zločin kojega i ne doživljavamo kao zločin, upravo zato što je postao naša normalnost. Kroz naočare ljudskih prava mi posmatramo i svoju prošlost, tako i istoriju crkve. I kroz te naočare gledajući mi sadržaj pojma stradanja poistovjećujemo sa pojmom gonjenja crkve. Tog progona crkve je bivalo još i u vrijeme Gospoda našeg Isusa Hrista, dok je Gospod naš Isus Hristos u tijelu hodio među nama ljudima i propovedao svoje učenje, ono zapisano u Svetom Evanđelju i ono što nam prenose u predanju crkve sveti oci. Već tada su progonili njegove učenike, apostole i ostale njegove sljedbenike. Ubrzo nakon Gospodnjega, nakon što je Gospod raspet, što je vaskrsao i što se vazneo, je također došlo do progona i u tom progonu je ubijen prvomučenik arhidijakon Stefan. Potom je isto u Jerusalimu, tu, u tom svetom gradu, u kojem se sve ovo izbilo se vaskrsenje Hristovo, tu je sa krova crkve prvi episkop jerusalimski, brat Gospodnji Jakov, bačen sa krova crkve i kada je pao dolje na taj pločnik, razbili su mu lobanju. To gonjenje crkve je bivalo opet još u prvom vijeku i na drugim prostorima. U Rimu, u vrijeme cara Nerona, tog Nerona koji je samo 31 godinu živio, onda se ubio i koji je tako strašan, snažan pečat ostavio u istoriji crkve kao onaj koji je nanio do najvećih stradanja hrišćanima. Tada su hrišćani u Rimu živjeli u katakombama, pod zemljom su živjeli dolje i taj njihov život je i to stradanje hrišćana je opisao poljski pisac Henrik Sekejević, koji je to opisao u svom romanu Ko vadi, kuda ideš, i koji je bio presudan da bi on potkraj 19. vijeka dobio Nobelovu nagradu. Gonjenje hrišćana je stavljeno i dalje kroz svu istoriju crkve. Znamo, ono zapisano je, upamćeno, upisano u žitijima svetih, jer je izodilo mnoge svete ljude, ono pod carima Dioklecijanom i Maksimijanom. To je gonjenje hrišćana prekinuto Milanskom ediktom 313. godine. Mi taj Milanski edikt
Taj akt pripisujemo uglavnom caru Konstantinu, međutim potpisali su ga i on i car Likinije koji je vladao ovim prostorima gdje danas žive Srbi. Onda kada je došao Likinije u Milano da zajedno da se oženi sa polusestrom cara Konstantina Flavijom, i tada su njih dvojica potpisali taj milanski edikt koji nije, kako mi to volimo u svom zanosu da kažemo i kako često i govorimo, hristijanizam rimsko carstvo, nego je imovina koja je bila oduzeta hrišćanima njima vraćena i dopušteno je da mogu slobodno da ispovijedaju vjeru, kao i drugi ljudi, kao što je bilo dopušteno i mnogobožcima. Stradanje crkve Hristove je bivalo kroz svu istoriju crkve. Na ovim našim prostorima znamo kako su ta stradanja bila u vremenu ne samo agrijanskog ropstva, nego i u tom sukobu između istoka i zapada, istočne i zapadne crkve, kada je zapadna crkva krstom i mačem nametala svoj odnos prema Bogu, svoje viđenje, svoje učenje Hristove nauke, svoje viđenje Hristove nauke. Mnogo stradanja je bilo sve do ovih naših vremena, pa i u današnjem vremenu. Sjetimo se samo stradanja crkve Hristove u ovo sadašnje vrijeme, u vrijeme komunizma, kada je samo u Crnoj Gori skoro 100 sveštenika ubijeno sveštenika jer su bili sveštenici Boga Višnjega. Stradanje crkve Hristove mi danas posmatramo iz perspektive ovog vrednostnog sistema, materialističkog vrednostnog sistema. Mi na njega gledamo iz ovog bureta u kojem živimo, iz bureta ovog vijeka i ovog svijeta, materijalnog svijeta. A ako se potrudimo da iznesemo svoju dušu iz tog bureta i da je otkujemo od zemaljskog i da je otvorimo, da Bog može u nju da useli svojom ljubavlju, mi ćemo onda da uđemo u sasvim drugu perspektivu, drugi pogled na stradanje. Čovjek strada, gledam sa aspekta vječnog života, onako kako Bog nas samo i vidi. On nas vidi kao cjelosna bića, kao bića ovoga i onoga vijeka. Stradanje je samo onda ako se od Boga odvajamo. Mi stradamo samo svojim sagrešenjima. Mi ne stradamo ničim onim što nam doprinosi da budemo u jedinstvu sa Bogom. A ova tjelesna stradanja, ovi progoni crkve Hristove, su izrodili tako velike svetitelje. Pa i sam Likinije je bio gonitelj crkve Hristove, u njegovo vrijeme su postradali beogradski mučenici Eremin i Statonik i Teodor Tiron. U vrijeme Dioklecijana i Maksimijana postradali su, recimo, sveti Dimitrije, velikomučenici Dimitrije i Georgije. Dakle, mnogo je ljudi koji su postradali za crkvu Hristovu i da li su oni, gledano sa aspekta vječnog života, doživjeli nešto loše? Pa naravno da nisu. Oni su sada u jedinstvu sa Bogom u vječnom životu. Dakle, to je bio način, to je bio put da oni uđu u jedinstvo sa Bogom, našim Isusom Hristom. To je bila njihova djelatna vjera. Naša vjera je žrtvena vjera. Ona mora biti djelatna i žrtvena. Samo tako naša vjera u stvari jeste ono što vjera mora znači, to jeste povjerenje u Boga. To jeste naša konekcija, naš spoj sa Bogom kroz našu žrtvenu djelatnost. Tako i kroz naše stradanje. Dakle, naše stradanje, istinsko, pravo stradanje, gledano s aspekta vječnog života, je samo onda kada se mi svojim sagrešenjima odvajamo od Boga. A Bog nas dakle gleda kao cjelosna bića, kao bića ovoga i onoga svijeta. On nas vidi kao od trenutka našeg začeća pa do beskonačnosti. Ljudski život nije samo ono što mi svojim čulima doživljavamo, što mi svojim razumom saživamo ovdje u ovom materijalnom svijetu, u ovom prostornom i dimenzionalnom svijetu, nego je i ono što će da uslijedi poslije. Dakle, život čovjekov je od trenutka začeća pa do beskonačnosti. Ljudska duša neće biti uništena, ne može biti uništena. Ona je nastala, stvorio je Bog i ne može biti uništena. Smrt ne znači uništenje čovjekove duše, ne znači nestanak čovjeka, ne znači njegovu propast, smrt. Smrt znači samo preseljenje duše iz ovog svijeta, iz ovog materijalnog svijeta u onaj drugi duhovni svijet. Znači, to je samo jedna
faza u ukupnom životu čovjeka. Ukupni život čovjeka je od začeća do beskonačnosti. Znači, smrt je samo jedna kratka faza u njegovom ukupnom životu. To je u stvari prelaznica duše iz ovoga vijeka u taj budući vijek, odnosno preseljenje duše iz tijela u nematerijalni svijet. Kada na taj način posmatramo sebe i svoj život i kada iz takvog posmatranja formiramo svoj vrednostni sistem života koji je apsolutno zasnovan, utemeljen na evanđelju, na svetom evanđelju, na evanđelskim istinama, na evanđelskim vrednostima života, onda mi i ovo stradanje nećemo tako da doživimo. Onda, kao što sam ja negdje rekao, ako nad ukrajinskom crkvom plačemo, na srpskom treba da lečemo, vidimo šta je u stvari istinsko stradanje. Istinsko stradanje je ovo što se nama događa. Ova, da kažem, mamonizacija crkve, hedonizam koji je materialistički vrednosni sistem koji je penetrirao, koji je duboko ušao u crkvu, u crkveni život i u njen praktični vrednosni sistem. Ne ono što mi propovijedamo, ne ono što mi govorimo, ne ono što mi tumačimo, nego ono što mi radimo, ono kako mi živimo. Mi smo u jednom dubokom, ogromnom raskoraku između onoga što propovijedamo, pa i našim liturgijskim besedama i onoga kako živimo. Naše riječi koje proiznosimo, pa i na liturgijskim besedama, su bez sadržaja, prazne, one su farisejske u stvari, zato što ih ne prati naše dijelo, naš život ih ne prati. Mi smo itekako skloni podložni ovom vrednostnom materijalnom sistemu, vrednostnom sistemu. I to se posebno vidi kod grčke pravoslavne crkve. Dakle, možemo da govorimo o stradanjima naše crkve, srpske crkve, ali posebno grčke crkve, koja itekako ogroman danak strašno plaća pred Bogom tih 200 miliona evra koje svake godine dobija od svoje države, a grčka država je NATO država. Od tog NATO novca, u suštini indirektno NATO novca, je postradala grčka crkva. I zato oni pristaju na sve i svašta. Zato oni pristaju i na taj projekat, cilj projekat koji je ostvaren preko carigradskog patrijarha Vartolomeja, odvajanja, formiranja ukrajinske, takozvane ukrajinske pravoslavne crkve, kao nešto drugo, nešto izdvojeno, nešto drugo od ukrajinske crkve, pravoslavne crkve Moskovskog patrijarhata. Nisu svi u Grčkoj na to pristali. Imamo i episkopa koji se tome odopiru, ali i oni danas, gledano sa aspekta ljudskih prava, stradaju, bivaju progonjeni, bivaju gonjeni u Grčkoj, u toj NATO zemlji. Ali, u stvari, oni, kao što ni Ukrajinci, ni ukrajinski narod, ni ukrajinska crkva ne stradaju, oni u stvari prolaze katarzu, prolaze očišćenje. Oni svoju dušu pripremaju, čiste spremaju je za vječni susret sa Gospodom našim Isusom Hristom. Nijedna duša neće biti uništena. Dakle, ona će biti, svaka će duša biti u vječnom životu, ali neće svaka duša biti u carstvu nebeskome. Carstvo nebesko je jedinstvo sa Bogom u vječnom životu. To je ono što je smisao života svakog hrišćanina. I kada to znamo, kada na taj način sagledavamo svoj život, a to je u stvari naša vjera. Naša vjera nije samo da mi kažemo da smo vjernici. Naša vjera nije samo da idemo u crkvu. Nije ni samo da se pričešćujemo. Naša crkva je da svim svojim životom pokažemo da vjerujemo ne samo u Boga, ne samo da Bog postoji, nego da vjerujemo Bogu, da vjerujemo njegovim riječima, da vjerujemo onome što je zapisano u Svetom evanđelju i da se trudimo da svoj život na taj način vodimo. Naša vjera je naše potpuno povjerenje u Gospoda našeg Isusa Hrista. Dakle, mi, ograničeni i umom i svojim uopšte poimanjem života u ovom materijalnom svijetu, mi ne možemo, ne vidimo što je za nas dobro. Mi mislimo da je za nas dobro ono što je ugodno našim zemaljskim potrebama. Ono što je što naš hedonizam pothranjuje. Mi mislimo da je to za nas dobro. A Bog zna što je za nas dobro. Bog zna da to nije za dobro za nas u vječnom životu. On zna što je za nas dobro i zato Bog nama i nudi, i daje, i pruža, i popušta na nas i nevolje da bismo kroz svoju djelatnu vjeru
mi ušli u jedinstvo sa njim u vječnom životu. Dakle, Bog zna što je za nas dobro, mi ne znamo što je za nas dobro. Iz svog neznanja što je za nas dobro, mi i stradanje koje danas doživljamo u Ukrajini, stradanje ukrajinskog naroda i ukrajinske crkve doživljamo kao nešto samo po sebi zlo. Ono jeste kršenje ljudskih prava, ali ljudska prava su ljudska tvorevina. Ono nije odvajanje od Boga. Naprotiv, to stradanje, kada vidimo one litije, kada vidimo kako se narod grčevito bori da odbrani svoje najveće svetinje, kako u litijama ide Ukrajinom, pa nas to posjeti na one naše litije koje nisu imale tu silu, nisu imale tu potrebu, nisu bile plod tog stradanja koje je danas u Ukrajini, ali su bile zaista disanje Duha Svetog u Crnoj Gori. Kad se sjetimo tih litija, pa koliko je tek snažno disanje Duha Svetoga danas u Ukrajini. Tamo gdje diše Duh Sveti, tamo nema suštinskog stradanja. To je samo ono stradanje koje nas privodi Bogu, koje nas oslobađa od okova ovoga svijeta, koje očišćava našu dušu i privodi nas Bogu sa kojim ćemo da nastavimo svoj život svoje duše u vječnom životu, u onom dijelu vječnog života koji mi nazivamo carstvom nebeskim, koje je u stvari jedinstvo sa Gospodom našim Isusom Hristom, koji neka slava u vjekove vjekova. Amin.